Šta osjećaš u zraku? Tvoj prdež. Kako Nina kaže? Znači, već 5 minuta se lufta auto. Znači, uvuklo se u sjedala. Fuj. Viš da sam upalio ovo, da se samo unutra vrti zrak, viš. Ajde, ali može i van. Užas. I najgore, neće priznat na početku da je prdno. Pa nema, to mora bati tako da budi, da ja kajem nisam, a ti kažeš, pa šta onda tako smrdi, joj. Krave na moru. Ovo je gore od krave. To su krepane mačke u autu. Krepana mačko, šta radimo danas ti i ja? Šta danas radimo? Danas radimo prsa. Ups. Danas je ponedjeljak i danas je Međunarodni dan prsa. A jela, kad je bio Međunarodni dan cura, to nisi se sjetio. Onda smo se svađali. A evo, sve u tom stilu. Jel nije? Da, baš si činio taj dan prekrasno. Dobila si sve što si tražila. Naravno. Danas radimo ja i moj Ninček bench press. Šta misliš ti ovako? Da li ženama šta znači bench press? Pa, tvoja mama je sportaš, evo, šta Da. misliš, jel Helena radi bench press? Radi. Šta? Je li istina da to nije vježba za žene? Jel dosta često priča da je to nepotrebna vježba za žene, da će izgubit A gdje si ti, mačko, pročitala da ima muška ili ženska vježba? A? Jel u Pa to priručniku sam piše čula. ovo je vježba za žene, ovo je vježba... Ne, to sam čula. Jer Čuo žene sam misle i ja. da će izgubit kao poprsje radi tih vježbi. Čuo sam i ja svašta. Pa Bože moj, to su gluposti. Mišić, šta će izgubiti? Pa evo, danas smo se susreli s jednim brutalnim člankom da Đoko se smanjuje u teretani. I to sam ja mislila. Dok se nisam upoznala. Sad zamisli, bio bi mi 30 centi. Zamisli tu glupu izjavu. Šta ti misliš, ali stvarno šta misliš? Da li Đoko može se smanjiti u teretani? Pa sad znam da to nije istina. Zamisli da neko kaže, Đoko vam se smanjuje u teretani. Pa jen ti, pa di taj svijet ide. Sve u svemu da se vratimo na žene i bench press. Bullshit, žene moje drage žene, nemojte slušati te debile. Ništa vam se neće smanjiti, niti ćete postati u mjesec, 2, 3, godinu dana vrhunske bodybuilderice pa da ćete ne znam šta. Bullshit. Razlika je tome što žene, znači njihove grudi su sačinjene od masti, jel tako? Da. I naravno kada žena smrša, njoj ta mase gubi isto kao i na ostatku tijela. I onda naravno da budu manje. Pa da, čudno je, kak mislim, ne znam ni sam šta bi više odgovorio. Vrisnula ni na više puta, opila se mali mrav, pa sve dublje luta, mali mrav, u njedrima nesto, moram da ga nađem, da menjamo mesto. Dobro, bilo je dovoljno. A nije, daj još neko, aj reci još neko. Ajde, one tvoje slavonske. Kad se sjetim, teško mi je, niti plačem, niti se smijem, samo želim da zaboravim i da život bez nje nastavim. Prijatelju, nije lako kad se neko voli tako kao što sam volio je ja. Ajde, dosta više. Znaš, kad sam ja upoznao Ninu prvi put, ja sam došao u Koprivnicu, ne? I onda sam vidio Ninu, kaže Nina, sad ti bum pokazal naše vrednote. I odmah me vodi u Podravku Vegete, kaže to je naša lepa tvornica, tu mi zdajemo Vegetu za ceo Balkan. Ali to su više Zagorci, a ne Je, i onda smo legli u krevet i Nina samo ovako jedan put kaje, deni ga ume, deni ga!
Sram, nek te bude. Užas. Je! Pa više si ti tak. Ja pitam Ninu šta ćemo piti. A bumo si špili jedan škropec, ne. Šta je škropec? Ne znam šta je škropec. Ne. Deci vina i poškropiš vode. Deci vina i malo kao stave vode. Bože, Je. To zvane isprnjena. A se sjećaš ti kad sam ja rekao da ti tak pričaš? Ali Nina stvarno tako priča. Ne pričam. Ja se ne sramim kajkavskog narječja, ali Ajde, stvarno pričaj malo, Koprivničanci ne pričaj malo, pričaju, pričaj malo. to je više zagorski. Pričaj malo kajkavski. Pa evo pričam. Ajde. Šta pričaš, ne pričaš? Pričaš kao... Ajde, a ti ko čoban kakav jesi, ajde. Bum te, izjebal, ne? Dobro, do video. Kaj je mala, ti mater, kak si dobra, Hoćeš čuti nešto, da, netko je komentirao ispod tvog videa da je ušao demon u tebe i da ja, kako je bio, nešto je napisao, da ne ličiš na sebe, da ću te uništiti. Ti? Da. I ja se s time složim. Idemo sada delati prsence to. Budite s nama, bude ovo lepo. Ja bum cijal, a Nina bu vulekel. Bam! Ja sam vlasnik suplementa. I ja nemam svoje suplemente, nek pijem tuđe. Koliko je to pametno? Stavlja čarapice, svoje stopalice. Nisu prane od onda. Pa imaš čiste, ti si pravi ratnik. Da li Novak Đoković mijenja? Ajde pokaži ljudima svoje rukavice, gdje si ih kupio. Moto. To su zapravo rukavice za što? Za vozit motor. A šta ti radiš s tima? Pa viš, ja kad sam ih vidio, meni ti je bitno ovo da je malo tvrđe. I ono što je meni osobno najbitnije. Ja, znaš da uvijek rugaju se ljudima koji nose rukavice u teretani. A znam. Idu godine, a? Idu godine. To samo vidim starčad da nosi. A žuljevi je, vi ga. First exercise is je bila faca. bench press. Idemo. Molim vas da nam pokažete pravilno izvođenje. Što mi radimo? Prva stvar, ja se namjestim tako da mi šipka pada direktno do očiju. Nakon toga hvatam rukama do zareza, ovo su olimpijski zarezi, tu fino ovako, hop. Ja hvatam malom prstom jer mi ovaj hvat odgovara i to je, znači postoje sam hvat. Treća stvar, začavam noge jer ovo je najstabilniji položaj. Namjestim se, zaključam lopatice i gurnem šipku. Hop, hop. Ajde, gospođo. Može još jedno pitanje. Može. Zašto govorite kao aš? Šta vam to predstavlja? To je, viš, to nisam nikad, jednostavno tako izdišem zrak. Tako izdišeš zrak? Da, ono. Zaš. Ne, ti ideš aš. Paše mi, kao što mi i ti pašeš. Noge raširi, vidiju. Ajde.
Mašinica. 20 kila. Bravo. Bravo. Razvali. Kako se osjećaš? Kao Stjepan Ursa. Ti sve što sam ti ja rekao nisi ništa napravila. Ozbiljno? Ne. Jesi li stavila ruke kak treba? Ne. Jedna ruka ti Pa stoji što ovako. si rekao da je dobro? Pa šta će drugo kad si već počeo? I nije puno kila. Divaj. Neću ja više. Šta neš više? Dosta mi je. Ma daj, Nina, ne seri. Ozbiljno. Ne može. Ajde, sjedaj. Idemo. Čekaj, znači tu. Idemo mala, pripremi se. Može, bravo. Bravo. Svježe obrijana. Ajde, broj 10. Aš. Bravo. Koliko si sad? Ajde. Bravo. Dosta. I kakav je feeling? Sjećam se moćna. Umočeno ili moćno? Stojim ti kao pilet u sisa, mala. I dosta. Gledaj, triceps, snimi triceps. S koliko kila sad radiš? 100, 100. Znaš šta je fascinantno? Da. Sa 100 kila, kad sam na masi, radim 50 ponavljanja. Ozbiljno. Da. A gledaj sad, umirem. Umirem. Mireš. Pa teško mi je, moram priznati da mi nije jednostavno. A šta misliš da je razlog tome? Razlog tome... Ajde sad reci ljudima iskreno. I ti znaš koji je razlog tome. Koliko puta jedem dnevno? Jednom ili dva puta. Razlog tome je što nema hrane. Kakva sam ja to domaćica. Ti? Jel pravocina ili? A šta jedeš za doručak? Jaja. Dobro, danas sam jeo šejk, da. I to koliko? Šejk. Pa ne znam ti reci čeg si radila šejk. Nije, pitao sam te koliko je bilo unutra. Sigurno 1 litra skoro. Aha. Ajde 1 litro, kreni. A ne. A šta ako ću imat upalu? Pa šta ima veze? Viš kolika je to ženska, gledajte vi ljudi kolika je ona. Viš sad kad sam pričao o hvatanju šipke, viš kak? Nema mi nokte, od borovnice su mi. A dobro, šta ima veze, Evo, dite sa sela, gle nokti. A ne. A šalim se, ajde, daj. Bravo, mala. Bravo, mala. Mnogi će pričati, a ti ćeš raditi. Ona je moj novi partner u teretani i to je njena žalost. Znači, inače se s ovim zagrijavam i to sad već koliko unazad 2 mjeseca, gle sad. Sad cuca.
Kuš. Jao. 140 Ti oči. kila. Sirotinja. Koliko je kila? 140. Koliko? 140. Ujebote. Šta je jebote, sramota za reći. Stvarno. Da. To je malo. Užas. To je znači za čovjeka mojih gabarita koji je prije 2 mjeseca radio 200. Užas. Pa dobro, vratit ćeš se. Pa naravno, samo kajem. Teško je to čovjek ko u meni, ko čovjeku gledat. Ali Bože moj. A jadan, mali. Jesi tužan? Ne. Sjećaš je. Sjećaš kad si ti rekao da je Međunarodni dan za prsa. Pogledaj sad dobro oko sebe. Svi rade prsa. Everybody. Nalivadi. Znači gledaj kako staneš. Do ove crte, viš. Sunožno. I opa. 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 Bitno je da to ovo napraviš. I to ti je problem. It's your turn. Ovo me sad zanima kako će ovo izgledati. Glava ga uvijek digne. Ha? Ne, ajde. Kak sad? Tako. To ispred sebe. Di? Tu. Tako, ajde. Da. To. Gledaj se ogledalo tamo. Bravo. Kako moram još? 4, 3, 2, 1. Reci to. Kakva ti je vježba? Brutalna. Yes. Vidiš ti se gurneš ovako. A za kad je malo puno kila, pazi čovjek iza tebe. Odi između njih, It's your turn. Gledaj se tamo. Gledaj se. A lakše mi. Bolje. Ajde. Bravo. Dosta. Je. Čisto da znate, Da. Stjepan mi je zabranio da gledam muškarca u oči. Zabranio. A ne zabranio, ali si upozorio. Tako da ja moram gledati u pod, ne smijem čak ono ni pogledati ko je u teretani. Sti ne dala, još će me ljudi napast. Up. 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 Ne mogu više, ovo boli. Idemo doma. Nećemo puno, 4 vježbe sam ti obećao, vidit ćeš za pola sata gotovo. Ne, to si mi sad obećao. Da, evo. Ajde. Šta još? Još jednu, da. Ajde, daj mi malo povećaj. Na 7,5. Da, Ajde. malo da se za video, da se Ajde. ravam.
Zato... ajmo što se već upalilo. Ajde, ništa to, kreni. Bravo. Bravo. Tako, nemoj razvlačiti do kraja ruke. Hop, nazad. Tako, stisni. Ajde. Pokaži ta muda malo. Aha. Dosta je to meni. Je. GG. I ovo neka presa. Old school, Višić. Ovo je presa stara valjda 50 godina. A za šta ovo tu služi? Koje? Pa to. Da si gurneš ju. Staneš nogama. Jel sam puno? Nije okej. I šta ovo? Ajde. To, ajde. Teško je ovo. A malo se potrudi. Ajde, smanjit ću. Ajde, čekaj. Koliko je to bilo? Evo ga, A ajde. jadna. Ajmo. Ramena spusti dole, bravo. Odličan. Glava iza. Cijelo vrijeme guraš tu glavu naprijed, zašto? Ne znam. Ajde. Ne moraš gledati u posta. Bravo, Nina. Recite nam nešto o ovoj vježbi, kako se osjećate? Iskreno, malo je dosadno. Dobar, bravo. Sjeća se ko ono, znaš kako imaš ispred staračkog doma, one sprave. Tebi sam Koliko sam radila? Sa 30. A gle meni. Do kraja. Stvarno? Čakača. Let's go. Ajde. Evo Stavio ga. na 30. Jesam na 35. Na 35. Taj fokus. Mislim da ti to... Ta želja. Ta čvrstoća. Nina je napokon na svom terenu. Ona je stvorena od željeza. Koliko? Još jedan. Dobar. Sad vježbu radimo. Sa 6. Ti pa ja. Ja pa ti. Može? Ajde. Joj, ne. Da. Ne. Stjepan, ja ne mogu ni 2. Može sa koljenim. Evo, stavi si pod koljena. Da to dobro? 3, bravo. 4, ajmo 5, bravo, 6, idemo, 7, 8, ajmo još 2, 9, ajmo još 1, Mrzim sklekove. u biti najbitnije guzicu ipak malo gurniti dole, da kukovi ne propadaju dole.
Prva stav, opet isto sve što radim, postavljam ruke, jel tako? Desna noga, lijeva noga. Guzica gore, ne ovako, nego ovo. Stisnut lagano trbuh i hop. Op. Ja vidim da je Stjepan vidno tužan jer nije mogao na benču dići 200 kila. Idem Nisam da ni je malo. pokušavao, mislim da bi me poklopilo da bi umro na licu mjesta. Ajmo, gospođa. Ja bi ti bila spoter. Ti bi mi bila kamen spoticanja. Ali ti preskačeš. A dobro, lijepo od tebe. Top si. Ali sklekovi su ti top. Kuviš me, zbog sklekova ćeš mnogo napredovati u životu. Ova poza onak čudno izgleda ova. A za kaj će ti sad rukavice? Ma Da ne se volim. ne ogrebeš na podu rukice. Šatke, mekane. Idemo sad do Ljudi. otkaza, ajde. Lik se cijeli prije nosi rukavice da ne bi slučajno dobio kakve žuljeve. Nemam nigde dlaka. Koji broj? Šta koji broj? Kogo radim? 50. Aj. Ajmo, ratniče. Isom. Gledaj ovo, gledaj ti pump. Gledaj pump. Ja sve neću pokazivati. Ajde imamo kod tebe pampa. Ove grožđice. A možeš i ti ovo. Dobro, nećemo to. Ajmo mala, zadnji 10. Ajde. A ručnik? Ajde. Ide Nina. Ajmo. Ajmo mala do otkaza. Pogledaj ovo. Uj. Ne idem ja do otkaza. Ajde. Meni Ne do otkaz. otkaza 10, ajde. Ajde. Bravo. Za ženu koja ne trenira, čak ima ljobroj leđa. Pa kad sam Ajde. trenirala. Dobro, ajde. A meni dupe, okej. I evo ga, Miss Hrvatske u svom potpunom izdanju. Kupite ovaj časopis. Šta sad radite? Ovo je znači fly na spravi za kraj samo. Ajmo. Ratniče. Evo ga. Znači, ovo je čisto samo za kraj izolacija. Za kraj izolacija. Da imate velike grudi i da kada uđete u birtiju, vaše grudi dominiraju. Jer ja idem u teretani da bi bio najjači u svom selu
I mene drugo ništa ne zanima. Kad neko dođe, ja kažem bam, bojo, šta bam, ej. Uaa, a gdje ti je masa, bre, pičko jedna izdefinisana. Alo, zemljače. Da, uglavnom, Ovo je jedan jako lijepi trening. edukativan. Naročito. Nismo odmarali ni 91. nećemo ni sada. Čisto da vas podsjetim na moje 3 godine od 91. Nije bilo ove sprave. A ja uzmem par 30 kila na leđa i nosi preko Velebita. Kad se sjetim tih dana. 91. južni potez. Koliko si imao godina da je ono reci? 33. Jedu, Albore, maknite. A tad se nije pitalo za godine, nego ko može. Jel bih htjela da napravimo trbuh malo? A? Možemo. Ajde. Kakve ruke. Ali vidiš i ti naginješ glavom prema A naprijed. naginjem, ja sam retardiran, ne moraš li biti ti. Odi vamo. Dobro, zato smo znali. Da. A joj, mrzim tu vježbu. Joj, daj, ti sve mrziš, ba, jel ti šta voliš u Zato životu? što nikad ju pravamo nisam znala raditi. Evo, sad ću te ja naučiti. Znači, tebi je to već urođeno. Znači, gledaj. Ovako hvatam šipku. I na koljena. Da. I viš, do dole. Kao da se hoću ko Vidiš, mačka. meni su totalno drugačije. Kao da se hoću ko mačka podvući. Gledaj. Od Sandija najdraža vježba. Ozbiljno. Da, znaš zašto? Pa zašto je zove muslimanka, klanjanje. Uš. Mi sve volimo, jel da, Stjepan? Ja samo tebe. Ajo. Okej. Ajde, da vidimo poznatu bodybuilding influencericu, Je, kako se ona klanja. siromaš. Ajde. Tako, može. Ajmo. Uš. Da, viš kak radi trbuh, gledaj. To. To, stišći ga. Pa prelagano mi je Nema ovo. veze, povećat ćemo sljedeću. Ajde, 5, 6, odlično radiš. 7, razvuci ga. 8, bravo. 9, bravo. Svaka čast malo. 10. Jel bilo dobro? Je, stvarno je, ovdje vidim trbuh, haj. Jel mi dobro? A znam se ja mogla to. Jel dobro? Ovo mi nije nešto. A? Jel okej? Ma da, ali ova mi je, gle kak je ova. Nema veze, ajde. Bravo. 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 Stop. Bravo. Kak se osjećaš? Iskreno? Kao muškarac. Ne, jel ti lijepo bilo? Ne, top je trening. Wow. Sad stisni gore. Su mi se ruke. Dobri smo, drago mi je. Bravo, mala. Vidimo se sutra, sutra su leđa. Opet ona Ljuno se. i ja. Reci nešto lijepo.
Ugodan dan vam želim. Aj bok. Šalim se, ne vidimo se sutra na treningu. See you together, brothers od another mothers. Jesi naslonila nas? Fuj.